Bafowethu ichanyelwe inyoni ekhanda ibliss ke lapha ke yezwe lonke ke lapha ke sikhuluma ke ngoma yogathi ke insizwa ke emfishane ke eyaziwa kakhulu ke indimeni ke kaMaskandi ke njengoba ke sike sabona ke ivelela ke lapha ke kuyimpucuzo ke yazi yagcotshwa ke uAli Mkhube ke ukuthi ke ibe inkosi kaMaskandi ke nakho ke futhi ke isizoba khona ke lapha ke emcimbini kaGatsheni ke ozobe usophongolo ke ngawo ke umhla ka5 ke October ke 2024 ke lapha ke kuyiGatsheni Maskandi ke festival ke lapha ke lensizwa ke ichanyelwe ke inyoni ekhanda ngempela. Ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko esemida mawuqala ungena kule channel ke cela wenze ukulungile uqinisele button subscribe ke uzibeka amathubeni amahle kakhulu uthola amanye ama-video ke engizokwenzela wona. Bafowethu ke inhlanhla ke isiqalile ke ithi ke tata ke kuyona ke ibliss ke lapha ke yezwe lonke ke sikhuluma ke ngoma yogurt ke lapha ke insizwa ke ebonakala ke iphindi ithole linye ithuba elinqa esivele ke emcimbini omkhulu ke ozobuhlanganisa ke abaculi ke abasezingeni ke elikhulu kakhulu ke sikhuluma ke ngo Big Zulu ke uDan Ken ke Bebso Dumo ke lapha ke kanjalo ke no Jumbo ke nabanye abaculi abaningi ikakhulukazi bakaMaskandi ke bazobe bebaningi bonke bephelele kuwona lo mcimbi osophongolo ke nebliss ke kazwe lonke ke bingasala kanjani ke inkosi kaMaskandi ke lapha ke njengoba ke nawo ke uGatsheni ke eseyinikezile ke ithuba ke lokuthi ke ibe khona ke kuwona ke lo mcimbi ke olapha ke endaweni ke yasophongolo ke bafowethu ingakho ke sithi nje siyayibongela ke kuleyo ndawo ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like la ma video ke sidibane kwezinye.